Wewe nuri wa corona boyfriend? Yes. Boyfriend yaku ri ni akuheaga kindu? Aria tu we have the ni areha kindu? Utawira uriko? Mechanic. Uiguaga ati agikurehera? Vizuri. Na muthenya uria atekurehe uiguaga atia? Vibaya. Umwiraga atia? Ningoma kwa maraya make? Jagiri ino. Ira kuno kuhia tumia pia. Ushaipigana naye kwa sababu ya demu? Kwa nini? Ulimkuta na demu? Ilikuwaje wakati ulimkuta na demu? Hiyo demu alikuwa anachukua pesa yote? Akuangi tu commitment, unaona tu. Kuna mtu na share. Commitment ni nini to you? What is commitment? Hana time. Yuko active ka before. Time anakulimitia. Na hii time anakulimitia ako kazi ama ako wapi? Hayuko kazi. Ako ni jioni. Lakini anakuambia ako busy. Ako busy kwa sitting room ama wapi? Ujui? Sasa wewe sasa hiyo unataka akose kuwa busy mfanye nini? Si kwa time ya kuongea. Kuongea. Mnaongelea sitting room ama kwa bed? Both. Najua ni king. Mwanake wanaona koroti kiria. Ti mundu enake. Anakunywaga. Ona ni uria kamutindikire. Nikonire wigi ya ngiri 30. Sikiliza, si anatei. Boy wako anatei? Sasa ni atei na nakulanga veve? Hapana. Sasa akitei akiingia kwa nyumba, si ni kwa bed na kungorota? Not even that. Lugaka. Aka kamemsukuma. Kalienda kakaona wigi ya 30k. Jamaa hawezi kupata usingizi. Nilipata wivu. Alafu na wezi kununulia. Unipedi agasevule makanika. Na kokale kage nako nakono kana munyo kanyuagira mutaye. Ona ngithiage gatinge muhe karia. Na kokale kage ke kuria kada kanyitetie ri. Tondu uyu emucie karia kanyuagira mita-ini. Kada kage hau wira-ini agicomoka wira ugwa kiga buroni thi ke hau. Na tweri mwanake akaborwo no na tweri aruaga gaka kena demand ciako gaka kage ciako ginya tu a basic conjugal right matingimuhe tondu na uga katika hiko keno rugari wako ni hiko keno rugari ni hiko karabatara na kama ulia unafikirianga wewe ndiye mwanaume pekee hebu mpatia huyo sasa wewe uko na boyfriend ama uko na mzee uko na boyfriend boyfriend anafanya job anafanya job gani ni mechanic bado hata sasa wewe peke yako ama mko wengi ukiangalia tuko wengi okay tareke tulia tiriri on an average a mechanic anaani pesa ngapi kama kwa mwezi on an average kwa siku anza na siku kwa siku 700 kwa siku. So for 30 days how much money is that? 21,000. Right? Na 21,000 dire ni kwewe igirira. Unaona hizo nywele za ameshukwa zinaitagwa not twist, sijui not what. Na ziko expensive. Nisho igirira, nisho direta na nisho direta nako huyo boyfriend labda hata hana mtu mwingine. Ni maisha vile imemsukuma boy child. Yeye akona girlfriend mwenye anafaa kumpatia amani. Amemsukuma nataka nywele. Mama nyumbani hufanyagi unitumiagi kitu. Kama akona mke hunipatiagi kitu. Ata save siku gani hii 700? Ndio afikie standard ya mbaba kama wewe. Wewe akipatana na wewe basi akwambia nataka wivi ya 30k. Wewe utampatia kibeti cha narua. Lakini huyu mechanic atafikisha pesa gapi mtoshane na yeye? Lakini hawa wasichana wamekuwa wajanja sana. Ni matwekire wajanja. Sema ujaja. Toto kaire tu gakorogo kena nie kena karaja kena mechanic
kena Ndirango ena Wanjuĩrĩ rĩu taru heka mwei heka mokato nyitete tuli arume 12 Nanyita na nyuti reki tuli nacio tondu wecirige nowe tondu ngiri nyingi mundu ngana wewe eni akaire tu akamubangite wega muno kuri wa kugura njohi kuri wa Wanjuĩrĩ kuri wa indo ciothe riu ri kaire tukaurira to wewe wa njohi gatigutindana na maundu kaire nigetha tukamenye ri riu twari haha Westland he kirabu ki ha Westland haha thi ke popular muno ikitagwo atia hau akinya oria gietagwo hau uguo riu niho twanyuaga tuli arume ta 5 githe kaire tu gaka gatunyitete o ithuĩ tuli 5 Nwanyita riu ri gatumaga hingo ni gat send to many M-pesa send to many kana message send to many gaikagia message tuli andu twendire gaikagia message imwe igoka kuri ithuothe oh yeah I'm stuck in the jam guys oh yeah please help neke nevuelo mundurume gutire mundurume tani ungitumira muhiki ciringi 2,000 cia maguta ugutuma 3,000 kuma 3 guthi na iguru riu tukiurania hau nui na pesa M-pesa he muhiki wakwa ni akwamire jamu-ini ri mutumire onani wakwa ri astakite jamu ta coincident ndanyita ndakiyokia kiugate na wakwa ri astakite jamu-ini what a coincidence guthie kurora ri it's the same number na muhiki ukari no aratwarithia ri no ithu twagurire ithuo na hivyo ndivyo kiriwaramba tondu riu tuharia yandie korogo ha Mombasa Road twatnie ndatwarirwo hinde yakwa ngiruta igana njiro giake twaro hinde yake akiruta igana gari o riu ndauga ne kureire masi yakwa gari githe ti ni gari letha community wife naigua twathakirwo hakiri tondu ithuĩ tutiarerekire na tutiaheirwo ground ya mundurume how you behave with your girlfriend with your woman with your wife you need to have a discipline wako ni muhikio twoyana nake I need to have a discipline nijege kumwira ma na kianjire ma no tondu nie ri ndirenda kuikara style ya mwanake uria ndida peer pressure ndida guthie nywe gatakira tutakira manywa tutakira gashoti kama koma gachiringi 1,500 kamwe tu kanyama kaigana uguo ekaga uguo ta ndako kamera gita 5 hamwe nigetha kahota kumuface boy child na weakness yakwa na gucaria identity yakwa riu ndiracaria na muiritu uriku na kenya hota guthaka na psychology yakwa to ndire grounded oh my god uthamaki ure wadi thiini wakwa ni wa depressed ni weherire nwanyita self esteem mundu gwetwo riri mundu gwetwo Samson ri Samson dagioririo mundu gwetwo Dalila ni amurire hinya waku koragwo ku Dalila da koro Samson yari na hinya ri tondu Samson ndari na hinya koro Samson ari na hinya Dalila ndagiamuririe tondu mundu wina hinya ni mundu masculine ni mundu woyete mashuma ni mundu uroneka kiuga giake ni kina hinya that is why Dalila amuririe hinya waku koragwo ku tondu mwiri nduri na hinya mwiri ndironania hinya darona hinya riu ri ni gaseke ni kindu giceke no kimundu giki kireka maundu andu makamaka nikio amuririe otherwise Samson was not muscular he was not powerful he was not kimundu tondu angioririe kiuria kiu acha amuririe tondu mundu kiria tumui nakio tutirakiona haha no nginya hakohethirie kienda nikio thiri yakinyerekire ithuĩ thiri itu ri ni yakinyerekire na tukitunywo that is why tutire na ground nigwa mwana kiora uga atia ni ageretie maita 3 mwanake uyu ni ndimwikite deliverance haha mwanake uyu ingimwika tukimwika deliverance haha mwanake uyu anyite no karaja haria wathire kugwira koneria anyitire karaja akihiuria gikio kuu akenyita uria ungi akihiuria gikia kamwana kare rona kare gaceke ugu kahiuririe no athi ni ciari ndi wathire kuhituka
ari ngirwo uguo kigokora ciaredi athire aikarire thiku ithatu akororaga ta kari kia bedboard. Hebu patia huyu mzee microphone. Yes, you have traveled. Yes. To the United States. And back. And back. Tell us. How is the boy child there? The boy child ona kwa maritwa jeta waroi na kit jito ni igire kaodo. Fatherhood, where are they? How no problem. Ru kore ai negushanio. Do ni wigwa jeta waroi wa mathuwe. Ekete atiriri mutumia wakwa agacenjia ritwa ria waroi ageta ke mathu. Do how ne problem? Okay. Number 2. Dodo kore ai matirajigwa na ndego koi. Ni kirajika no kumahoera. No guturia do. How? Where do we have the breakdown? Yeah, already in America. Niki kosete the breakdown. The parental structure. Adoni mahota korera ciana ciao. Niki gitumaga America wathi na mutumia waku no ginya kuge na divorce. No ginya kuge na separation. 90%, right? 100%. I'm a victim. Na tuturio hamwe na apostle but how we tokuruga. Ulietiwa ngabo. Athuri mera kuheo kindu kimwe gitio. Na kio tutiraheo kuri America. Inywe murenda kwathana. Na kwena kindu wetagwo spirit ya rebelliousness, spirit ya witchcraft. Ru spirit ya rebelliousness ye no inyitete my boy child. Ndarahurira thimu, ndarenda horo wakwa. Ru geke atia. Goka kwa apostle haha. Ya akenjera kiugo. Kiugo kimwe. Kiugo kimwe. No kindu kia mbere ri. He kindu turatutariria ni atiriri. Mwathire kuu as a family. Na mwathi kuu as a family utarana ndathite kuu as a family ri. Kindu kia mbere kulamba kikaniramba ndeta kumini atiriri ati twande kwira ithwe riri nyumba yo tutire hingo tugaikara turi ithwe ri to no nginya nundu already wa ciana ici ri uyu ni mutumia wakwa eguthi muthenya nie thi utuko kana we uthi muthenya uguo tugacamanagia na mutumia wakwa ngari ni barabara-ini tugacenjania ciana we agathie kana gatiga ndahingira ciana to ni aroka ni mugoikara na mutumia mieri 3 mutari mwacamania ai na no waku na ciana ici ri ciana ici cina watho kindu kia mbere mwana ingira kirathi abundithagio ni button murango ni left can right ni left button ya gwita borithi kiu nikio the first lesson mwana ingira kirathi wa tiga gumukunya wa guthukira mwana we chukua hiyo bagi weke jajui police you shouting at me this is child abuse Nita mwana ucio abundithitio okay na akora ti mutumia ni mundu rume ucaguteire mwana hau ngari ria ciukaga hau ni ithatu ngari ya borithi ya zima moto na ya ambulance na ciakinya hau tigiti ciakinya uguo no nginya wandikirwo thire na ni most likely ugetunywa ciana icio to you are behaving like a primitive. You are shouting at he's kana here tako kwenda he's shouting at me and I can't allow this. No riuri call my mom hideori tondu ni kabundithirio korio atiriri umoro wakure na riu we nyumite moro otarabara umoro ni nyumite moro kuria weko taruri ena trend ye kuria turekaga analysis na andu me America embassy record ya embassy tha iciria ekuo tha ici ya andu aria maikoroketio na guku mari maitiri this year alone arumene 600 na cio ni ere moikaine aria maikoroketio na American embassy ratambura Kenya ni embassy thini wa America kire ratambura the boy child aria me street ni me homeless nio aike piu Kenyans ciana cia Kenyans iria cieko youth
othe ni gangsters quite 50% methe ni wa gangster ndangĩigua mũciari ndangĩarĩrio nĩ mũciari ndarĩ kanitha thĩinĩ wa Seattle alone ĩna makanitha ma Kenyans makanitha makĩria ma 2,000 ma Kenyans no youth yothe ya Kenyans ya a Kenya ndĩthiaga kanitha icio and the church is so busy ndĩrĩ na responsibility na ndĩrĩ na interest na children aciari ni athire wĩra araruta mathaa 18 nigetha ahote kũrĩha bills mami araruta mathaa 18 na wakinya kũrĩa is life now not a family life, it's a life for yourself. Ciana nĩtagwo ĩtagwo common parenting na rĩrĩ ku andũ ngĩkũga ona apostle akoga gũkũ ku ndangĩkũga kũrĩa ndũngĩkũga wata kwarĩria ona kũmahũra ivoko no eteirwo borithi na horo wa Illuminati ku nĩ kuo no more, that is the only priority kũrĩa rĩ nĩ mwana number 1 mwana nĩwe number 1 mutumia number 2 ngui na nyau number 3 athuri akũrũ na atumia akũrũ number 4 arume twetagwo others twĩkũraihu mũno most of the jail seriously the men metagwo others the men are mostly in the jail na riu atumia magatigwo meja riu no makamecaririe no maka ke maũndũ ma ũcarati mambĩrĩria naku ũkũ wona mokĩte gũkũ horo wa Sodoma na Gomora ku nĩ kuo no still harĩ ũndũ mũrangeni apostle ona angĩkorwo nĩ mũgũtigana na mũthuri rĩ ũgũthi gũkenio no ũngĩ so until we find the solution iyo nĩyo until we find the man tanegera mũthuri ũyũ tondu ndagutiga nguthio gukenio ni ungi gugutiga to divorce guthio kuri mundu until we find that man and we will muthuri waku Kate uria muthuri wakwa ucio nakio wake ucio ungi wake tuthondeke society. Yes, tatwere nawe. Thank you for this opportunity. Kwa majina naitwa Ndirango Akehara. Kwa hiyo maneno kwa boy child unapata uko na hamu, yani uko na njia ya kutafuta pesa. Ikikulemea unaweza ingia kwa unaweza introduce kwa vitu kama ya wezi ndio uweze kupata pesa, ndio ndio kufurahisha mwanamke. Sasa nikuulize, wakati umekosa pesa kabisa na you have a girlfriend au uko na bibi kwa nyumba, how do you perform in bed? Definitely utakuwa na stress. Hauwezi fanya. Very poor. The ego inaanguka poor. So unuka inuka tena nyobeo doge inuka todo uredo kole etoro. Kuna research nimefanya na nimegundua kwamba wanaume wengine wanakaga kwa bar mpaka 6 usiku sipo bwana anapenda hata hawakunywi pombe agi unatikunywa anyita agasufa kama hutithagia miromo. So that is why todo agikorwo ndanona ngirigire iria onaga ucio muci aingira gutinga ikareka na nerirwo ni mutumia kana atari na ngirigire ndekwaririo ekuhingurwo murango afureirwo ndekuherio irio wega mathie toro ndekuheo ogwo. In short nikyo turero twina kindu gitagwo low libido. Libido no ene ndwe igo yaku igikira cono wathira maundu mo libido no ene ndwe madaco methi ogwo no kuhuthirire ti kurora turi arwaru mutiri arwaru ni low esteem, self esteem no kwenda kwaria na muthuri uyu ri we would want to know where you are coming from. Maybe you are not in the we are not tribalistic, but maybe you are not a Kikuyu. We would want to know from another tribe's perspective. Is it the same problem? Is it the same issue of the boy child? Or how is it even in other tribes apart from the tribe that now we are dealing with? Okay. Yes. Ikitu tunazungumza kuhusu iko kila mahali. Kwa maana ukienda Ujaluoni utapata kuna mwanaume. Na aswa wanaume wanapitia mambo mengi.
nimesikia yale yenye watu wamesema. Na kwa upande wangu naweza kuambia ya kwamba huwa wanaume wanapitianga uchungu. Unaona mwanaume anaweza pata suluhisho, wako nayo, anajua suluhisho, anaweza ongea na mzazi, anaweza ongea na rafiki, lakini mwishowe anagonganga mwamba. Sijui kama unanipata. Naweza kuja kwako nikiwa na tumaini ya kwamba utanielewa, kuna vile utanibeba, utanichukua ni kama hiyo kitu ni yako. Niende kwa mzazi wanakuanga na tabia moja. Mzazi atakwambia subiri, hiyo kitu najua vile nitatatua. Kwa upande wa mwanaume, kwa upande wa msichana wanakuanga highly reactive, kwa haraka sana. Lakini kwa mwanaume nakwambia wacha, nimeongea na fulani, juu wewe unajua unatafutiwa connection. Wewe sio mtu wa kupewa saa hiyo. Lakini tunapata ya kwamba inafika a point mwanaume anakuja kunyamazia vitu zake. Akinyamazia vitu zake ndio sasa anaanza kukua na ile mawazo ndio sasa itafanya mzazi akose kuelewa mtoto wake ni nani. Okay, mara mingi wazazi hawajui watoto. Awacha nikuambia, mtoto anajifichanga, asua mwanaume anafichanga mambo mengi. Akija kwako atakuheshimu kama mama. Hello? Akija kwa baba atamheshimu kama baba. Lakini mambo yake yenye anafanya kisirini hautajua. Na yenye anapitia. Kwa nini ataanza kuficha? Alikuja kwako akupata suluhisho. Na wewe ni baba ama wewe ni mama, nitakuconnect. Nimeongea na fulani. So tunakaa ni kama vile watu wanasema serikali nimetenga. Unanipata? Kwa maana sio kitu yenye inafanywa, ni kitu itafanywa. Nitakuja kufikiria ya kwamba huyu ndugu yangu aliniambia kuna mahali, na huko mahali nikienda nitasaidika. Cha muhimu nataka nisaidike. Mimi sitaki mambo mengi, nataka nisaidike. Kwa maana nimeenda shule, niko nimehitimu kimasomo, niko na akili ya kufanya hiyo kitu kama ni kazi. Akiniambia mahali nitasaidika, kwa nini nisiende? Hata hutataka kujua ni nini, wewe utashika tu njia uende. Hakuna njia juu nimekuja kama kwanza unaambiwa ati ukienda huko utapatiana mzazi. Huyo mzazi mwenyewe hakutambui. Anatambua dada yako. Na ujue hawaambiwangu utapeana mzazi kwanza. Angalia chika hii point. Huyo mzazi ambao ungefaa kuprotect, kwanza mwenyewe amekufanya madharau. Oh God. Unampatia agenda, anakuambia wewe ngojea kidogo. Lakini anaenda kwa dada yako, akikuja anapatiwa immediately. Sasa wewe hiyo bitterness ya kukua baba yako amekufanya hivyo, badala ameconsider dada yako, na dada yako ni yule mdogo. Alafu aende ambiwe patiana baba yako uendeshe Range Rover. Will you hesitate? Hauwezi. You just move in, unasema patiana. Kuna Range Rover zinatembea hapa kwa barabara, kumbe ni mababa. Hakuna option. Hakuna option. Yeah, hauna. Ate Range Rover ni idhamu. Okay, kwa nini unapata ukienda gerezani? Ujumbe nimekaa gerezani sana, nimeokoka nikiwa gerezani. Nilikuwa na mambo mengi ya dunia tunazungumza sahi. Of which ingekuwa hiyo wakati tungezungumza kitambo ningesaidika. Lakini sahi nimeitwa kwa yani nimeitwa kwa runinga mara mingi nikiongea na vijana. Kwa nini? Kwa maana nimekaa gerezani na nikakuwa na mambo mengi nimesoma huko. Huko kuna wazombi. Ukienda huko kuna wenye wako na nguvu. Ukienda huko kuna mtu anaelewa akili yake vizuri chenye anataka afanye. Lakini juu haya mambo tunasikia na tunaipuuza. Nitapuuza kwa maana sina njia yoyote. Unanipata? So nitakuja na uamuzi wangu. Uamuzi wangu ni njia mimi nikuwe kama fulani, mimi pia nikuwe mtu. Niendeshe gari. Unasahau niko na generation apostle. Mimi pia naangalia inafaa niwe na generation yangu. Na kama inataka kuwa na generation yangu, lazima nikuwe na pesa. Generation bila pesa huwezi niambia kuna generation. Unanipata? Kwa maana kama watu wako nyuma yangu nitawapea nini? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nitawa divert kidogo turudi mahali apostle alianza. Mimi ni single mother wa a 22-year-old son. Na
wakati nilipata mimba, yule mtu nilipata mimba na yeye, nilifikiria tutashikana pamoja na tuendeleze familia. But wakati nilipata mimba, na nilikuwa nimeifurahia kwa sababu my grandmother alikuwa tu na watoto wawili, my father na my auntie. So wakati wote nyanya yangu alikuwa anatuambia hata ukipata mimba ukiwa shule usiwahi kufanya nini? Usiwahi kutoa, kwa sababu hujui huyu mtoto utapata atakuwa nini. So when I got pregnant, I was excited because even the man was single, so I didn't see any problem. Sasa wakati nilimwambia, aliniambia hakuna mali tulipanga na wewe, tutapata mtoto. Akake boy. So either utoe ama kama utamzaa ule peke yako. So tunaingia hapa. Ndio sasa kama umeenda through such kind of a rejection, kwani utapatia huo mtoto jina ya huyo baba? So unamuita, kama mimi my son anaitwa Isaac Wangoi. So hapo ndio tuko as a society. Wale wanaume tuko nao, they don't want to take responsibility. So utafanya nini? Si unaita tu mtoto hivyo? Tuseme tu majority. Hiyo ni case scenario. Na kwa sasa, especially sasa hii nini yetu ya Wakikuyu, they have become very irresponsible. Yes. A very small, irresponsible. A very small percentage. And that is why, umesikia? Kate alisema, other tribes hawana hiyo maneno. Hiyo maneno iko hapa kwa Wakikuyu. Yes. Kwa nini? Uwezi, okay. Are you a Luo? Unaweza kusikia mtu anaitwa okay. Kwenu unaweza sikia mtoto ameitwa John Anyango. Jina ya mwanamke. Munaitanishanga hata kama the parent is not married. Hata kama msichana hajaolewa na amepata mimba na amezalia kwao, anaweza kuitanisha huyu mtoto na yeye. Na kama ameruka hiyo mimba, kama amekataa hiyo mimba, because hata Wajaluo wanakataa. Kuna sheria na matambiko ya Kijaluo inafanywa. Kuna sheria na matambiko. Unaruka kuja hapa. Kuna sheria hapa. Kwa hivyo lazima kukue na kila mtoto lazima kuwe na jina ya baba, hata kama hamukai pamoja. Okay, iko hivi. Tuseme msichana amejifungua akiwa bado hajaolewa. Na imefika wakati kijana amemruka. Anatafuta jina ya kupeana mtoto. Tuseme mtoto alikuwa kike ama kiume. So unakuja kupata ya kwamba kama mtoto anaitwa Amos Otieno, lazima hiyo jina iishe na Ouma something. Unanipata? Lazima jina ikuwe ya mwanaume ya mwisho. Nitaita jina kama hata tuseme nimepitia aje hiyo that frustration ya huyo mwanaume mwingine, nitamuita. Lazima itanishwe na huyu mtoto. Ni lazima, kwa maana baba ya msichana atatamani kujua baba ya mtoto. Atazingatia. Lazima. It is a condition ikwako nayo. It must happen. Kwetu kwa Wakikuyu akipata mimba tigana komeo. Kamiona goko. Itokulera mwana. In a nutshell, it is a problem in the that must be addressed society. In the Kikuyu society and even in the national at large. Yes. Globally, it is a problem that has to be addressed globally. But we must start from home. Now that we have this, next time we will be discussing the solutions. We have to accept there is a problem and we have to face it. How many of you think that we have a problem? A serious problem. A serious. Una neno nataka kutuambia? Young man, wewe ni kijana. Yeah. Morali yako inakuangaje? Fit. Poa. Na dem? Uko na dem? Tunasumbuana. Kwa nini mnasumbuana?
Pesa hakuna. Anadai do. Anadai do na mimi sina. Na sina. Kwa nini hauna? Juu siko kwa kazi yoyote. How old are you? I am 21. 21. Yeah. 21 na uko na dem. Sasa wakati ulichukua huyu dem, did you ever thought that kuna responsibility? Ndio uchukue huyu dem. Kuna siku ulikuwa kiimagine, yani you as a man, you are the one responsible. Yeah. Kini wakupata ni kidogo, ndo unaona vijana wengi wanataka, ukiona mama anataka kukuweka teketeke. Juu unajua yule wako mumeini wako anataka pesa. So mumeini yule ndio main. Unasema mama, unamwambia unaenda kumtafutia huko. Namwambia bisi nikomboka. Kwa huyo mama sasa. Akomboka. Si ndio? Ati akomboka. Mboka ni nini? Ako job. Huko kwa huyu mama mzee ako job. Kwa hivyo that's a new industry. Kwa hivyo hata mumein hata kuwa na shida. Hata kuwa na shida. Si ukomboka? Wewe wanakubaliana. Unaweza kubali? Hebu patie mic. Patie yako mbele yako mic. Ni utarora hii society ya tuinayo. Wewe huyo chali sema chali hiyo ndio best yako. Amepata mumadhi kama huyu. Si huyu. Sasa akuja kwambie nikomboka huko. Utakubali? Si ndio? Na hujali hata no hajali akienda wivu. Unajua kama sisi if you are my man ninaweza sikia uchungu mwingine nikifikiria tu umeenda kwa mama ama mwanamke mwingine. Lakini hawa mtu anajua huyu ako na mama ni kazi, lakini kazi yenye anafanya ni kazi gani? Utasikia uchungu. Sasa uchungu ya nini? Hakuna. It is the values that have become misplaced. Sasa uchungu ya nini? Ujue hii life sahi wewe fanya kitu yenye inakubamba, kitu inakufurahisha. Na wewe ufanya kitu inakubamba. Si ndio? Na wewe ukipata mzae na huko? Hapana. Ende. Sina shida. Akulete. What about now the covenants, the soul ties? Ajui? Yeye anataka kushiba, nywele poa. Umeona? Sasa unanielewa? Aende atafute alete. Anyway you want to find it, just find it. What I need is money. Huyo ni boy child. Amenyonyoa na huko na huyo anakuja na mnyonya huko. Ananyonywa hali na mali. Kina mramba. I'm a very sad woman right now. Sure. Because I'm a mother of a girl. Yes. Na ninataka msichana wangu akifika umri hata yeye anizae. Atanizaa lini na atanizaa na nani? What will happen? Hawa mama wa hali wengi ni watu ni wagonjwa. Na tuko yule ajali. Tuko hawa mama wa halia hakuna mwenye ataweza kukuzalia mtoto. Hakuna. So wewe ni kijana nimekuspoil na pesa utakuwa hata na familia. What about our society? It is a decayed society. Oh my God. A rotten. Tuge na mudomo mushari mukuru. Yes. Muriega inyuothe. Mwathani arogocwo. Amen. Ni kindu kiria ingiuga. Ithuĩ aciari ni ithuĩ tutareraga na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Na mũno rĩu arĩa tũciarĩte nĩ maremetwo nĩ kũrera ciana ciao na njĩra ĩno. Mwana nĩ wa mũciara, tũkwenda kũmũrera, ũkwenda arerwo nĩ cuwe, nawe wĩthiĩre, nĩ agakũmenya. Ndangĩkũmenya. Mũirĩtu ũcio nĩ egũka akahika, agacoka agoka gwaku, oka gwaku
ona ndangieterera maranirie na muthuriwe makoyana magathie na no wega no riri gathina kare gatiri hindi gagathira gatigathira muci ucio nie undu ungi ingienda kuga uhoro wa ithuĩ tukirera ithuĩ tutietanaga kamami na tutietanaga kababa nie nĩ ngũririkana na mam kamam na kamam na kababa ithuĩ tũĩ mwana wa Njikũ wa Mbũi ũguo nĩguo tũĩ uhoro wa kũnanio kũu gũtirĩ nie nĩ ngũririkana hakwa nie kwanja ndĩ mũndũ mũnini baba witũ akuĩte tene 1954 ndĩ mũndũ mũnini ndĩ kana kanini ndiarĩ kairĩtu kanene na mwarĩ wa maitũ ũrĩa niĩ buatĩte rĩrĩa athire thukuru niĩ nĩ niĩ ndatuĩkaga nyina wa mũciĩ ũcio kũrera ciana ici ingĩ ithutha wakwa nĩ ndahe maĩ na thaburia njigĩrĩre thaburia mũtwe ndahe maĩ ma kũruga na ndugĩre ciana na nĩ niĩ ndiuna ngũ tondũ maitũ nĩ athire wĩra nĩ mũraigua andũ aya nini maĩ nĩ thaburia gũtiarĩ mũtũngi kamũtũngi keho gacokire gũka nĩ keho twetaga kanitata kamũtũngi ga cuma kanini na ndaheirwo nĩ mũthuri wetagwo Kahubĩ itoĩ kũrĩa arutaga wĩra nyona na thuburia tondũ ndacokaga maita ta matandatũ rũĩ ngĩkaigania maĩ ma kũigana mũciĩ na nĩ ndiuna ngũ na nĩ ndĩruga rĩu andũ a rĩu ũngĩmera ũguo matingĩhota ekuga unanipea jukumu kubwa ona nguo yake inyuĩ mwĩkuo rĩu mũtingĩtĩkĩra mwana ahũre nguo no ihũrirwo nĩ mĩindi agĩona kũruga ndangĩruga agĩcoka gũthiĩ kwĩ mũrũme tondũ no arĩkĩonana na mũthuri aruga ana ngima niĩ ndiũĩ kũruga ngima tondũ ndarutirwo kũruga nĩ nyina mĩindi mwana na nĩ agimarirwo no ko wĩna mbeca rĩ ndũmwĩre ahũre nguo yake tondũ athiĩ thukuru athiĩ secondary rĩ nĩ akahũrĩrwo kũu nĩwe ũgathiĩ kũhũra ũkaigua mwana ũcio arathiĩ akoiga niĩ heirwo jukumu kubwa niĩ ndĩhũra nguo nĩ ndĩthiĩ kũrĩa gwĩka study na njoke ngome ndĩkoma rĩ ũkona mwana ũcio athiĩ kũu we ũkwĩra mimi sitaki shule hiyo nipeleke shule ingine nona no yarahe thĩna tondũ akwĩra shule ĩyo ekwenda shule ĩngĩ wathwo nĩ mwana nĩkĩ inyuĩ andũ aya nini mwĩna kamũtugo kamwe koru ngũmwĩra guo tondũ nĩ ũhoro wa ma mere wathiĩ supermarket na mwana na niĩ nĩ ũndũ ndĩyoneire kĩti mwana nĩ oya kĩndũ Peter Joy oya kĩndũ no mwana ũcio wamwĩra cokia ekũrĩra kũu akĩhũrithanagia ũriumania na kũmwĩra kĩ nĩgetha akire ndoĩ kwĩrwo tiga oĩ we tondũ nĩ kababa na nĩ kamami lazima chenye anaitisha apewe ithuĩ tũtiakĩũĩ ũguo niĩ ndirikanaga ndagũrire cukari wa nguru wa 5 cent wa centi ti 5 wa centi nduru hera yarĩ ya maitũ tondũ twakĩgũraga na mateni na matururu twagũraga na teni ndururu na hera ngĩoya kahera ngĩthiĩ ngĩgũra cukari wa nguru kĩtu witũ niĩ ndahũrirwo nĩ maitũ na maitũ atũhũraga na mũkongo wararakwo ũkaririkana nĩ wekire ũru inyuĩ mwatigara mwerwo ũregwakĩrĩri gĩtheri mũke mũndĩe ndakwĩra mũndũ ahũragwo na ikongo wethwo ũguo ũkamenya nĩ ũkwĩhĩtie ndũkambĩra rĩu ndũngĩhota kũmeka ũguo nĩora ona nĩoima mũciĩ nĩ athiĩ in other words rĩ kwĩna ituĩka rĩagĩire ho gatagatĩ ga ciana na aciari haya tũtigĩre hau nasema wakati huu sasa sisi wakati wa
wakati wa sisi tukiwa vijana tulikuwa tunafundishwa habari ya kuwa mwanaume, habari ya kuwa kijana. Na kukuwa kijana tunaanza tu pale kwa nyumbani, kufundishwa ujana, kufundishwa wanaume. Na ilikuwa ni jukumu kama jamii, ni familia iko na ng'ombe, iko na mbuzi. Vijana ni lazima wajue mbuzi ni zao na ng'ombe ni zao, kwenda kuchunga. Kama hakuna ng'ombe ama mbuzi, sababu siku wote kulivyo hivyo, kuna chaba, lazima mtoto afundishwe jukumu ya kuwa mwanaume. Mwanaume ni kulima ama kuchunga. Sasa bila hiyo, na hakuna ati kupembelezwa kuchunga ama kulima. Kama ni kulima, mnapimiwa na baba ama mama, kutoka hapa mpaka kule, na ni lazima mfanye. Na ni lazima ataangalia vile mmelima, na hivyo ndivyo mnafundishwa. Hiyo ndio kufundishwa. Hata ukikuwa mkubwa ufika kuoa, hutategemea bibi wako. Ni kufundishwa bibi akutegemee, ni kufundishwa mtoto akutegemee. Lakini wakati huu iko tofauti. Sasa wakati ule mnafundishwa ile kulima ama kwenda kulisha mabuzi, mnapofanya mambo huko, wazee mwingine akuta mnafanya tabia baya baya, akona ruhusa ya kukuchapa. Anakuchapa ama mnachapwa. Mkifika kwa nyumbani, mwambie baba au mama, mzee fulani ametupiga. Unachapwa tena. Kusikia hivyo, sasa huyu anakupiga tena. Anajua alikupiga kwa sababu mlikuwa mnafanya kazi mabaya. Na hiyo ndio ilikuwa mtoto si ati ni wa familia yake, mtoto ni wa community. Sasa siku zimepita hivi. Kwanza hata wakati huu tuko tu wazee wa mama walika yangu na huko mbele yangu, tunasikiaga tofauti ati shuleni viboko zimetolewa. Mimi sitakubali kabisa viboko zitolewe kwa shule. Asante. Asante. Umesikia hapo twali horo wake? Muthurio arari horo wa utari. Tane to higuro thimo 11 verse 14. Thimo 11 verse 14 toigwe. Proverbs 11:14. Bururi ungiaga utaro mwega ni kugwa ugwaga. Bururi ungiaga utaro mwega ni kugwa ugwaga. No uria wina atarani aingi ni kwihanda wihandaga. Yeni tatabarira ya Ketijijo official na Thingira wa Ndura wa Ruigi. Bururi ungiaga atarani ni kugwa ugwaga. No ungigia na atari aingi ni kwihanda wihandaga. Thank you mwiroreri witu wa tabarira wa Thingira wa Ndura wa Ruigi na Ketijijo official. Thank you very much ona gukoro hamwe na ithwe Ketijijo official. We love you and we cherish you. Gaya kurathime ona kwende ni gukoro nwa ya wira responsibility given to you by God. Amen. Keke nikyo wetiru rurire rwito no nginya rurugame na nitwetikania ati kwina thina na thina uyu no ithwe tukuhota kwanirira hari hothe twathi gwa Ketijijo official tukanirira ati kwina thina na no nginya tucokererie mwana wa kahi.
nitwetekaniria uguo twage mukona iguru tuge nitwetekaniria kwina thina na thina uyo no nginya tunine ne ithuĩ tũgũkorwo twĩ solution na no ithuĩ tũgũkorwo tũrĩ solution tondu muthuri uyu ni atwira ni matubundithagia tunie ndakorire baba agitwira tuthie mugunda baba ni anjirega ni njagirwo ni guthi kurĩithia na kenjabi witu na wambui witu makero mathi mugunda mathi mageke undu fulani kana makaruge kana magathambie ni kwari mitaratara ya kurera ciana uguo kira kina bata muno kumania na ndagika ĩno ni twambĩrĩria rugendo na nĩ ndĩretĩkia atĩ nĩ gũkwagĩra thiĩ na wega na tigwo na wega gũtikiragia tũgacemania rĩngĩ nĩ thengio mũno mũthikĩrĩria ona inyuĩ mũkoretwo gĩikaro-inĩ gĩkĩ athuri atumia airĩtu ona anake inyuothe arĩa mũratũthikĩrĩria ona andũ a media arĩa tũkoretwo twĩ nao timu yothe crew Ngai angĩrwo mũrathima panel itũ ĩtongoretio nĩ Karanja na Pastor Margaret na Pastor Pauline na acio angĩ othe arĩa tũnyitanĩire nao na Kate Jijo official Ngai amũrathime o nginya hĩndĩ ĩrĩa tũrĩcemania tabarĩra-inĩ ĩyo ĩngĩ ũngĩkona kĩũria kĩgiĩ mwana wa kahĩ ĩtĩkĩra gũtwandĩkĩra nĩ tũgũcokeria no nacio marandĩka ciũria itarĩ na njĩra ona inyuĩ we still appreciate you and we love you tondũ inyuĩ mũtũmaga nĩ tũmendete tondũ nĩ ndorire ndona nĩ ciana cia tũhĩĩ nĩcio cireka ũguo tondũ citiakire ndoro cirĩ ihĩĩ nĩ hingo marenda gũkia ndoro marĩ agima thaa ici Ngai amũrathime nĩ tabarĩra ya Thingira wa Ndura wa Rũingĩ na Jijo official nginya hĩndĩ ĩrĩa tũrĩcemania shalom 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 God bless you